Ташкент эмнеси менен өнүктү. Жолдору, курулуштары, анан туристтер боюнча туристтерди чакырып, ушунчалык бир жолун табыштыр. Баягы кантип чакырабыз, кандай эмнелерди көрсөтөбүз деген жаатта туристтер боюнча өтө сонун иштерди жасап атыптыр эми. Gül ekan. Son köşekler ekan. Ne yapsın? Şunlarla değiş gerek de. Bize arsala evlilik tasarımını götüreceğiz. Bunlar необычный көшөттөрдү откандын аттарын жазып коюп турган да. Бизге туура келбей билбейм, бирок мындай эс алуу бактарга кое турган болсо сонун болот экен да, необычный. Мону дагы таппай атып эле аты бар. Гүл экен да, бул жаңгакка окшогон. Гүл экен. Мунун аты магнолия экен да. Сонун экен да мына көшөттөрчү. Арчаларга карагандачы. Mark Zuckerberg. Orta Asya'da en çok океанариум ушул да, Ташкентте. Elbette bırak. 잘생 가라.
Белый черный телефон. Nereye bakıyorsun? Восточный, да? İşte. Minenna. Olay minenna. Tegizde para yapacağız. Dальше şöyle. Elde başka yerde çok neşeler bir cesat. Tam geldi mi? Malatya bir. Ne olmuş? Bayağı konaklar gelse dağı. Başka memleketten tuğanlar gelse dağı görsete oturgan bir nese var da.